Yo, miedo ago nami. Miedo ago nami lo. Fien Fien Good nami. afternoon. Good afternoon. Dogbey play mama o mi banami lo. Mienyi banami. Miakata efien ya. Akpe nami. Be miedo de mianchi efien ya. Akpe. Yo, abale mienya na CEANA radio ple TV nye ya. Ike mieyona be CEANA media. Ike nye CEANA fe nukpofe. Ike CEANA do anyi bene yana ne Eʋegbe dodo nachi deji. Alebe CEANA yenye Eʋetɔ kata le America. Ofe habobo. Ta amo le vovovowo me le CEANA yame. Ta egba enye nkeke tɔxɛ aɖe abe ale mienya na nyitsɔ va yi yike nye memlɛɖagbe míeʋu CEANA media ŋu. Alebe gbe ma gbea CEANA media wodzi alebe enye enu yike woɖo anyi gbe ma gbe kɔsiɖa ɖeka va yi egbe va se ɖe egbea. Abe ale mienya na nane no miasi mieyɔna be Srɔ Eʋegbe or learn Eʋe abe ale English yevuwo yɔnɛ ene wogblɔnɛ ene eye France yevuwo gblɔna be Apprende Eʋe or Apprende Eʋe. Ta egba yema ta melafia kple danami ta mereku danami ele gbɔ ta mereku kplɔmi ne mia ayi dzi wɔnawo dzi na egba. Yo,
Doc. Well, on be me wonu he me Dogbey na me ho kaka fiai. Good afternoon. Togbi okla mama me ni banami. I know I'm going to speak more Ewe. I mean more that would be the day, right? I'll speak more English and my anglicized anglicized Ewe. Just know that even though I have that, I'm able to teach students to learn Ewe, and they're going to know it more than me one day, you see. Okay, like Efo said, we were here last week. You and me, debuted the CEANA Media TV, which is also, of course, that's the new birth of our Srɔ Eʋegbe. We've been doing it for 3 years. Whether I speak it or not, I taught for 3 years, and it's really good. Let's laugh some. Now, this afternoon, this week is our very first week as such. And we have now grown, actually, into the next birth of CEANA. We went from 3 years of teaching, we were using different styles, the agile learning. So that was very easy. The kids learned, you're going to see some videos of them, and you just love their tonations and everything else. But we did that, and then now with this new birth of CEANA TV and radio, we have really partnered with some very high educational learning facilities. We now have partnered with lecturers and professors from an institution of higher learning, the University of Education in Winneba, Ghana. And at the end of this day's session, we'll show you some of the old 3-year videos that we had. Egba, we will be very pleased to introduce to you our guest, Nufialaga, the head of department. And this is the head of department of the Ewe Department of the University of Education, Dr. Dogbey, who will tell us more about his group of lectures that we have partnered with and, cohesively tried to do, tell them to do, how we do it, and how they can please come up and take it to its highest level. Dr. Dogbey is a senior lecturer and head of department of Ewe Education in the University of Education, Winneba. Dr. Dogbey is a trained professional teacher and holds a PhD in literature and anthropology, a master's in the literature and linguistics of Ewe, or this whole thing that makes us who we are. He also has a Master of Education degree in Educational Administration and Management. And he has his, partners in Ghana with whom he will be helping us move to the higher level with what we do now as it's always Srɔ Eʋegbe. That's what we used to say, and it's still that. Doc. You akpe danami akpe now. Ta abale danami ble the English mana ke mado ka flachinami nyama akperabe nyama ta as Yehuba via dego mama dide Eʋegbe ma ha afi miape Nufialaga na gede to ma ha. Ta abale dana migloena meyakele miadome egba yenye enye Nufialaga le Sukukɔkɔ le Winneba
University of Winneba. Ike aba le English yevo yone le University of Education Winneba le Ghana. Alabe abale da na mi no glon na mieje ni agome Efotonya bene mia afien Eʋegbe amo ela be mi pe be Eʋegbe a ebubum abala mi sinyicho gbe agbe mi vu CEANA media nua nyakata mi si be obe United Nations to gbogbombe efwe bla ton si gbona gbe la ne egbe adewo mo na ne kecho nwo egbe mo bubuge ta enye vevie de mieji be Eʋegbe na nye egbe ma obe o le gba de gbe a odo na Eʋegbe le Ghana, Benin kple Togo kple Badagry gake fifi agbe ma oboa nene ma mieji me ma gbede mekareji be miagata mi be gbede ao ta enabe CEANA do Eʋe sosro ya anyi alebe ƒeton ya ova yia ne la amo osro Eʋegbe de vio ke mos Eʋegbe ha fifia wonya le wodo Eʋegbe alebe da na mi nto enye amade ike enye abala ogble na star ma oyona be alo acham sosro ma oyona be agile learning ike na kpe le ke among shrome de viong shrome alebe kwa iko ne enwo echage ken ko atronwo ko ne de viona tan sronwa mai mi no mema alebe ga ke CEANA media vafia mieji be mi akpoida be leke mia ana meyo ke o de Sukukɔkɔ abe miaƒe Nufialaga egba ne Dr Dogbey kple Eʋegbetɔwo ife Eʋegbe tɔ yiwo ke nye ŋusrɔ̃lagãwo le Eʋegbea me le afi ma wota ge ɖe mia dome elabe taflatse miawoe Eʋegbea ɖeko miewoe le abɔdzokpo va ɖo nka sukuviwo JHS ta miawo mienye nuya geɖewo ta ye wo be yewoava kpe ɖe mia ŋuti ta ke nye gbedzeanyi ke miana ne Nufialaga Dr Dogbey wòge ɖe mia dome ta mi katã mi ena Dr Dogbey na ava yo woezɔ Dr Dogbey yo akpe mezɔ ɖe mi katã mia ŋu ye medo gbe na CEANA TV selawo kple eƒe radio selawo katã le aƒe kple gbe kple ame yiwo ke le mia kpɔm le online alo streaming le online hã miedo gbe tɔxɛ ɖe na wo. Edo dzidzɔ na mi ŋutɔ be enya ƒomevi aɖewo mia gbɔ le Ghana. Magblɔ be míexɔe alɔ eve ke dzadzraɖo katã le miawɔ be nu yi katã miawɔ nazɔ ɖe ɖoɖo aɖe ŋu adze fiatɔ dze gato hã miede ɖoɖo mawo tome ta akpe na ame katã le tagbe na ɖoɖo ya hafi wo edzi yi ge gake hafi ma dze gɔmea edze be magblɔ nya kpui aɖe tso míade gbea Eʋegbea míaƒe efe megbea ke dzɔdzɔme ŋutɔ kɔ na mi mawu gã ŋutɔ kɔ na mia edze maƒo ŋu tso nu le yi ke wòle le mia gbɔ le Ghana hafi miage ɖe ŋusɔsrɔ̃ me kpli magblɔ be míaƒe Eʋegbea enye gbe aɖe yi ke edzɔ kple egbe aɖewo ke woyɔna be Niger Congo cluster of languages wonye gbeƒoƒuwo ke míatɔa ele cours habɔbɔ me yi ke le cours habɔbɔ mea alɔdze yi ke gale cours gbegbewo katã mea woyɔ be gbe ta le gbe ƒe ha gomea Eʋegbe yenye gbãtɔ hafi tsui gbe kplɔe ɖo hafi gbe bubuwo kplɔe ɖo le Afrika gbewo dome. Numa na be Eʋegbe ɖe alɔ de teƒeteƒewo le mɔ aɖewo nu. Ne míetsɔ egbea ne ma mígakpɔ be míaƒe gbea
wo gblɔ le English megbe be gbeme be enye tonal language alo nye gbe yi ke ne wogblɔa edze be nàse aɖe ɖe edzi, edze be wòaɖe nàse ɖe edzi hafi nàte ŋu ayɔ nyawo woado nyuie. Tsɔ kpe ɖe nua, egbe ya wodze sɔsrɔ̃ gɔmea edzidzi ŋutɔ gake mesia menya be Germania yevuawo alo German yevuawoe lé gbea ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo ɖi yi ke míagblɔ be nye orthography ɖi na mí hafi míawo hã míeva edze sɔsrɔ̃ gɔme le suku kple teƒe bubu yi ke míate asrɔ̃ ʋegba le vevitɔ le eŋɔŋlɔ gome. Matsoe ɖe afi ma ayi dzi be míedo ʋegba be leke efonye nuƒola gbãtɔ gblɔe ne be ʋegba fia wodom le Ghana. Ye wosrɔ̃m le suku hã me le Ghana. Wosrɔ̃m le Togo le woƒe sukuwo me. Míede Togo hã abe ƒe 4 ɖewo nye va yi ene. Gake míekpɔ be ʋegba le ke míebe wòle le Ghana mele Togo ene ma o. Ta dze be míaɖe afɔ ɖe edzi. Míeɖo Benin dukɔ me, wodona ʋegba le afi ma. Hã míekpɔ be le yake ʋegba le ete ŋu le Ghana mele le Benin dukɔ me nenema le woƒe sukuwo me. Hã dze be míaɖo le ŋu. Le Nigeria dukɔ me le Gbadaglia la, yawo mewɔm kura o. Negbe míatɔ yiwo ke le ƒutagonua, wokoe gbea dom le afi ma wo. Ta ŋtsɔ abe kɔsiɖa yi ke va yi me ene hã, míaƒe nufiala ɖeka yi ke nye Apetɔ Hope Dekon eyi afi ma gava wɔ nugɔmekuku ɖe tso eŋu le afi ma. Ale be ne mewɔ le ʋegba le fia nye ma. Le míagbɔ le Ghana, ŋu ɖeke míagblɔ nye be le University of Education Winneba, yi nye teƒe yi ke wole ʋegba srɔ̃m le kom le ʋegbe me. Mí ʋegba srɔ̃m le University of Cape Coast gake ya English gbe yi wotsɔ le ʋegba fiamee. Wo ʋegba fiam le University of Ghana gake English gbe yi wotsɔ le ʋegba fiamee. Gake ne va le University of Education Winneba, mí ʋegba fiam ɖe ʋegbe me. Le University of Education Winneba, ʋegba va sukua me fia ede ƒe blaatɔ̃ vɔ. Ke fifia fia míamatɔ yi nye nufiala le university le ʋegba ŋu fia le sukua me. Míamatɔ ma woa enye woƒe HOD fia alo head of department fia enye Dr Dogbey. Eyo menye Dr Pascal Kpodo ye nye head agba hafi enye ma va xɔ fia ɖe teƒe gake hã le department fia le ŋu fiam kpli mi. Ame etɔ̃lia ye nye Hope Dekon, Apetɔ Hope Dekon. Ye nye ame yi ke kpɔna dodokpɔ nyawo dzi na mi le departmenta. Ye ame enelia ye nye Apetɔ Gabriel Agbemehia. Ame atɔ̃lia ye nye Aƒenɔ Cynthia Mallet. Ame ɖeka gale mía dome gake enɔ ŋu fiam kpli mi hafi va xɔ dzidzɔ fia ye nye Aƒenɔ Georgina Aƒafa Sapati. Míamatɔ alo míamadema ye le departmenta ɖe asi fia. Ʋegbelia ko le mía gbɔ míeme ɖe teƒe 5 le university me le undergraduate level. Ta diploma meli o, certificate meli o, degree mi wɔna 4-year degree le Winneba. Ale be akpatɔ ma wome ɖoa ye nye me yiwo be yewoasrɔ̃ ʋegbe ƒiƒia eli. Hafi ne be asrɔ̃ ʋegbe kple English gbe yi hã li. Ʋegbea kple
français be ali Eʋegbe kple Dzamagbe hã li. Mie sɔsrɔ̃m ye yevuwo tso Germania dukɔ me va le Eʋegbea fiam. Va le Dzamagbea fiam kpe ɖe Eʋegbea ŋu le départementa. Tsɔ yi dzia mie gbea me ye mi wɔ eyike nye Master of Art kple Master of Philosophy wome eve ma woli le Eʋegbea me. Eyoma eƒea me mi dze fia wodze doctorate degree wɔwɔ ɖe Eʋegbea me. Eyike miagblɔ be Doctor of Philosophy wodze wɔwɔ ɖe Eʋegbea me le mia gbɔ. Eyike miame atɔ ma koe numa katã dze ŋgɔe. Ne mietso masters viwo yiwo ke le mia si fia kple undergraduate viwo yiwo ke le mia si fia, sukuvi be xexlẽma ade abe ade 900 kple nanene elabe ame yiwo katã nye ame yiwo ke le first degree wɔma wonye ame 500 bla ashik ame 598 eyike susu ame 2 ɖe ko woado 100. Ye ne metso masters wɔlawo ƒoƒu ya míalɔ 100 dege hafi me yiwo ke be yewoawɔ PhD alo doctorate degree hã wo hã wogɔme dze ge eƒe ya me eyike woƒe xexlẽmea meva ɖo gbɔnye haɖeke ne matsɔ akpe ɖe ŋu. Ale Eʋegbea le mia gbɔ nye fifia. Míedɔ geɖe wɔm le Eʋegbea ŋu le Ghana. Le kpɔɖeŋu me mate ŋu agblɔ be ame yike xɔ sukuvi yike ƒe dɔwɔwɔ ŋudzedze le ŋu wu le tso yike me woɖo university katã va ɖo asi ne gbea ƒe va yi ma Eʋegbe no srɔƒe wotso eyike miagblɔ be nye valedictorian. Medzɔ kpɔ be ame aɖe wɔ dɔ xɔ 4.0 aggregate medzɔ kpɔ gake dzɔ le départementa. Magblɔ be ƒe va yi ame 23 ye xɔ first class ye ŋutsɔ ƒe tsi gbãtɔ ƒe ŋkeke 26 gbea ame yiwo ke mi graduate hã ame 21 ye tso Eʋegbe no srɔƒe xɔ first degree. Magblɔ be agbalẽŋɔŋlɔ ɖe Eʋegbe me, nugɔmekuku ɖe Eʋegbe me kple agbalẽŋɔŋlɔ yike miagblɔ be creative writing míeŋlɔ agbalẽ vovovowo ɖe Eʋegbea me eyike li. Míame atɔ ma koe hlulia tsom ɖe ŋu. Nyateƒe míafo David Abusa eɖi tsa va mia gbɔ ƒe va yi me. No, eƒe va yi mele me yike nye 2022 eva mia gbɔ. Eva kpɔ sukuviawo, nufialawo le yike mi dɔ me dɔ yiwo mi wɔ mi kɔ ɖewo kɔ fie. Ye wòkpɔ bena nyateƒe Eʋegbea ele tenu. Ta le University of Education Winneba mie le megbe hem ɖa le Eʋegbea xexlẽ esɔsrɔ̃ eƒe dekɔnuwo wɔwɔ ɣeɖuɖu ʋuƒoƒo kple wɔnawo wɔwɔ katã le mia me. Ye gbegɔmeɖeɖe kple tɔ katã mi wɔm le afi ma. Ta nufiafia yike míade tome fia départementa xɔe ye mi wɔ ge be miame yiwo ke le gbeta hã miakpe ɖe mia ŋu be nufiafia nazrɔ̃ tu. Le yike miawɔ edegbana like ɖe aƒe agalike ɖe gbea hã be miafo mia nɔviwo yiwo ke le Eʋenyigba dzi hã womaganye amedzro ɖe gbe o. Ɖoɖo ya miede tome fia mi le klalo ewɔ ge kpli mi. Ye dzigbɔɖi yike hiã miakɔ wɔ dɔ ɖe hã mi hiã ge tso mia gbɔ alo mi katã mi wɔ ge asi ɖeka le asi me. Menye nye ɖeka gbɔna ŋua fia ge ɖa o.
Let's abu kata la département a o bona goma pogalema ta dodo ta kwa poji ga le mia doma banu kamada na bafia unchuchu ke mia khochu mia boye ke yevu agba feedback banu ya me de tumade amada na no monitor afa outcome de ama chungude wonya nu kele mia jidema le Ghana du koma fia agbe ke chichi tere fa gbe nkonya eblugbe ye le jedodo ma maka atana mi atore obe ebloto go han wo apps do rani yoko chole wo fanu fiam some ala ba technologically a wo fa gba le den gono gana efagba mi amado mi po go ma le efagba de Google site ma be mayoke bana gada Google na tema po efagba pakpada aso la fuma wonye be language supreme la university mele ye nu fia do yenye do ike jango university akonta ma nyobe na va egbe Srɔƒe fiko hamala gbe so mala won to masagbare ko ta mi de ko sare to me yona ba proficiency ike na nya fa gba via na Srɔ blugbe Srɔ usagbe Srɔ gegbe akopere fa gba be na nya dodoko ta mia pa program ya mi choga sokle mia toma achona no akpe banami va do ba mia blo fa gba untinya mia Srɔ fa gba fa pa ke mia Srɔ le nya duo fa paji le gbanti se fa paji le konu plenu do nyu fa paji majagba ga gbenya maka ga ka mazan English gbe fa gba fa pa ke mia le grammar alo syntax fa paji fa gbe ka fa paji mia le literature ple composition fa paji ple fa gbe ka fa apa ke mia le customs and institution ha mi mo kata na va hia mi o dege mi afa so Srɔ be nu changu na deblebo lenya te pema ashitoto gare hia le fa gbanu ye like ngodo je gomi le CEANA to fa paji half mi va mi bona tugereji mi o tore choga akpere mi atonu hafi agbobe nebe ku hiere bavama ihe mi ga so adoedo le podemma ma globe egba ma egbadom ga le egbadodom ma amarocho aveno marocho ngro amarocho tonu amarocho egbadom ye amarocho agave aike na nagebe togbobe ma egbadom abe evie na ha novinya de ano hodoma eke efegba ke doma la ma sitututu ta ahia be amaike nya hodoma no fiala la mia doma ihe na ba danu ma na mala nfu tamia fa no fia fa efegba fa loje alo dale to kata la efegba sia no fiala ocho no tuma ma kule le département ma global la nfia fia ma madofa afotana mi be ale mieduna English gba la Ghana manya na modune la ablochiemo ta nanye be mi bado yevugba pakpado egbe maso to mana amayo ke taflache o ma ba Ghana po ye mi ole ke mi afa desana la gba ji nene me mi afa desana la English gba haji ke mi anovi o kele ngora shinemi hafi mi ba gegere magba woga pepegere miano ama anyama o majurum be le ke mi glof gbale Ghana le mi do English gbale Ghana miano vi o kala ablochia hafi le ngora chef mil elefato ba ma mi gegere ma fi ha woga shepere mi be ne mi yo nyande wo ho na ga gbugbo ayore English gba mana wo to be
munya yomi lenyi gake miomia mi pa de sesem de ji de Eʋegbe le gonyema taflache makoko na vie tama globe le nye nuƒo ɖewo ma me gbɔna kɔkɔ ge ɖe me eye ke menye ŋuɖo wòanye o. Nufialawo katã yi ke le departmenta mi katã miesrɔ̃ Eʋegbea le undergraduate level. Ta nufiala aɖeke me le departmenta fia miagblɔ be enya ame yi ke nye dzrotɔ na Eʋegbea o. Le first degree mi katã mi wɔ Eʋegbea fifia nyanya nyemewɔ English gbe kpe ɖe Eʋegbea ŋu ebe ole mewɔ. Dr Pascal Kodo hã ebe ole wɔ. Aƒenɔ Cynthia Mallet hã ebe ole wɔ. Ye Afetɔ Agbamenyi hã ebe ole wɔ. Enegbe Afetɔ Hope ko va wɔ ebe with linguistics. Ta mi katã mi eɖutu ne gbea. Ye le masters level hã mi katã mi wɔ masters degree le Eʋegbea me. Ye miaƒe project work alo thesis katã hã mi ŋlɔ ɖe Eʋegbea me. Ta mi katã ke le departmenta ŋusẽ le mia ŋu le Eʋegbea fiafia kple nugɔmekuku kple dɔ ɖe le wɔ le Eʋegbea me. Mie aɖu ne ko maɖe mɔ ne danye na mi hã nɔ ge ɖe me ne dana mi na ge ɖe me ne nya ɖe le sia awɔtso kpe ɖe ŋu afi ma yi dzi. Okay, sorry. Akwe, Nuhi, enyabe George nam to George namni into be your you know programming this request on our behalf. It's exactly what we needed, and I know people wonder why I'm speaking English. But I'm telling you, when we're teaching the kids, I do speak my little Ewe, and they understand it. Oh, you're going to hear something. You'll see them saying something. Their accents are even better than mine. You know? So we are very happy that and we understand everything you're saying, and we think it's going to be fantastic. And some of these, the old students that we have will hopefully come in and see even deeper. They will even understand more than the very first few people, because we they learn the ABCs and the nuances and how to greet. We don't want a child to come to to meet you, Prof, and just say morning. We Americans or English. No, that's not. We want to say Medekuku. That's the kind of things we've taught them. So when you see them and you hear they say it to each other, and the other one says, Medekuku indi nawo indi f1. You hear the now, but you can tell that your child is learning something, and they have. So we just want to really thank you for doing this for us. And from some of the other discussions that we've had, we know that you're really, really going to take us higher. We really thank what other group of lectures are, next week. One of the things I wanted, but I think what video there, video. Mabado gwanya ado. Ga kana bado ha makoga anya plamiato mi akoi. Alabama ha gafia aforo pamicho le kemia awodo klemi tana bado ko mi koga. Choi jia le banu sofa. Manya mi katanya jimaga ruru. Tami huavu. Avavole miruna nebado un fa do mi afa video do choga afiami le un fiamu ye un so apa ka agaka le manye le gba so ma mi so na gba to nu wona o ma ye le mi eva odo ma vovo kle erudu hajiji
Onya nuyo ke memie chinado. Yeni ba mayeke madu tunanu mawo obuna ba ama foka. Ta chu de vimeke wola akpenami no hajimnami ye de vio no gadum. To mama me so gba kple fe konu. Ta nemi le nu afiam ye harova gadama. Bemia we be nui ke som nu sola wole na le kada ma me gbona ma ha degelema ye le mia gbo the month of every education na do pamamle toma aba undergraduate na me fufoga adovu evavu afu mia na me ajo ama hanyu so so pe akpade ele bobo na agbala ngongno ala bana ne baro jore me ke va ole a ajebe o va vinyanye na je la fima ye aje to vovo redudu ajiji pele wo ndodo ma ta mi fia no mawo de vio ha la mia ta mega mi ga vo mi bona vutu gede mi agbo gbereka le tibiaji ya ko mi kemie de na tunara azaha le mi ashikum mi du na pe shape aba department ene magba mi du na za ko shadaka mi du na eveza azadudu anu le mafun nye du na za palechi adama alo palechi adrama ta azadudu ma epanu dodo to atoshilao agbedelawo plepe dola de shede leko o do nu ya mi de ne fiana epanu dudu sukubi o dan vovovo garajen ple akple pe ha vovovo wo dane ple all the gastronomy alo delicacy in Eʋe wo woni ko fiana ayo ma ha level de shade ƒona vu first level 100 view 200 view 300 400 plum masters view odovu alo chovu ƒona onya moja kadonu onya nu le department eke marake mapomo adidio ye afiale esi aba banu solo pa fiana ye nyonu fia kpedem ta de mili aba vodukona le department mayo miafale trado nko ma cho fa no matata afiame do hi mia do matado ajesio akpopo le Ghana mafia o ba o do matado mi hafi nama debe ma show slide do na mafia o mi Nufialaga kami doge ple Nufialaga kami doge ple o do matado malo de slide no abaji fo vide okay na me po anyanto no mata time nyanto ga bala fi afi ma nyama ba ajeje me popomu akono Georgina Sapati hafi Afetɔ alo Dr Pascal Podo ameke jealous lara jia okay nyanto ga nyama o ga ko dara ma Afetɔ Gabriel agbamahia Afetɔ Hope Decon ple Afeno Cynthia Mallet ma global na me kpo Afetɔ Hope Decon na ela vore ma nyama basla la jejele me agbo
I want to show it. Okay. Magago warash ashia slada no jela mashamana ana akpo opa picture ona jeni mi akpo don't he na be break le mi by trouble ta magloba miele miesute le gba fun sosro ponu fefia ople amaji mi azo gba na ayingo miele miesute be mi akpashire mi an wadezo wo gba na le gana be gba e blue fifia mi a shekpere mi angba wa devo adeblu agada ablochi ade kaka makata bonya ba jukorele nya no tepa wala kutrikula angusa dola yo nya vawo le nu fefia pakpa jia mi e fa gba sosro goma jege so mi e fa gba goma jege cho abojopo ma gbenama from the very basic level to yeah. Yemi bona yim fefia bona goma jega chui. Mie jesidege ngongno jesia ogba alo alphabet ogba. Alphabet de sia da yoyo no male shini. Jogba nyuto ele mie eva ogoma mia pegbe English ya oyebe phonemic language. Phonemic language be nanyebe na yo na kpongonglo jesidea le na yue na makwe wo ganglo ni ha magbona amama dege le domachocho piere ike mie popo mie ho ge fia magbona amadege mie le domachocho magbe ta mie alo tevie afma ga yiji Yeah. Okay. Doug, then let me akpe na mi ta aba mi break let's start to break out. okay Music agbada. egbona ta maraku miakpo envia de fia alabe edo de miewo vayi sukuvi open sosron de vayi abala miegble na miejo mia afien de o na miakpo na miakpo ale sukuvia oten strong eye won to ten eko enya okokpe eko ofefe na amawe ta merekuku mia ayi didi dem vie alo mia take a short break vient alabe na mia truck bokola na mia akwera beleke mia po the vial along strong lie of 1 hour ha leke mia po ha ta yo maraku ke mia bona pi yo akpe Mia Dogbey nami. We greet everyone. We are Srɔ Eʋegbe or Learn Ewe, a part of CEANA. CEANA, having realized that language is an integral and important part of the culture, the Ewe culture, has decided to institute a class
that will train Eves and others about the Ewe language. So for the past 3 years, some volunteers have come together to curate a class for Eves. And as has become the tradition, during the CEANA convention, the class members come to showcase what they've learned throughout that period. And there is an important observation. The United Nations estimates that by the year 2040, about 70% of the languages that we speak now on planet Earth will disappear. And this is because people are not teaching their children these languages. So we feel that CEANA's resolve to do this work through the Srɔ Eʋegbe program is a good way to ensure that the Ewe language will not go extinct by that estimate that the United Nations has given. So, Oglonabe is a wuza togbo ponilena, meaning that to measure something, you need to take it to the scale. So here are the students coming to what they've learned so far. So over to Auntie Mary to take us through a short. Thank you. Avec. Auntie Mary. Well, welcome everybody. Bien, all the students. As Doug said, this is our 3rd year, and it's been very interesting. Students know, if you watch the last 2, they know the alphabets of the language, they know the numerals, they know the number of alphabets that are in there and how many vowels and all that. And we have really learned some of the intricacies of spelling and the way things sound. Today we have a continuation of something that happened last year. One of our students got to Ghana and was very well welcomed. This is a continuation. Isaac, give me start. Hey, novinye, afika imiecho. Oga miecho ketashigame. Nuka imie vawole asiame. Nye vai ple koklovivi ple agbeli. Nuka imie numa woge. Hey, nye si owa. Evebeto wa katale kehiame le America ple Canada ple Radom le Atlanta Sienna za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo. Now. Hey, novinye, afika imiecho. Oga miecho ketashigame. Nuka imie vawole asiame. Nye vai ple koklovivi ple agbeli. Nuka imie numa woge. Hey, nye si owa. Evebeto wa katale kehiame le America le Canada le Radom le Atlanta Sienna za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo.
So for Cyrus, one of the things, I don't know, we don't know if you noticed, but then there was a big word in this script that we just did that doesn't sound anything like it looks. Who can say what that one is? Ehiame. Ehiame. Good. Now, can you say why it doesn't sound like it looks? That, you know, the X, it says XE, and you say, what sound is that? X. What sound is it making? The H sound. The H sound. And why is that, Isaac? Because X has the sound of H in Ewe. Very good. So as you can see, ladies and gentlemen, these are some of the nuances we're learning with our language. Just like our dialect, Ewe, we spell ourselves, our part of our name, capital E, W-E, but we don't say Ewe. If you really understand everything, you say Ewe. So these are some of the things we're learning in our language. For Cyrus? Yeah, Abale nyontom yekwe Sienna pesuku ya mile nusrom mile nufiam nya pesuku vio abale Dr Dogbey United Nations ebe nemile mia pe gbe fiam mia pe review mia pe view gba kuga ta anya be mile gbeji mile America mile apo kake mia pe gbe a ajimia no do na mia pe view elemabe the viewer was English top gbe ha kake enya be was Srɔ Eʋegbe. In the nation, what I'm saying is that I'm just reiterating what Dr. Wanyo already said about the United Nations projection that by the year 2070, 2040, some languages are going to go extinct or do not exist again, 70%. So we need to teach our language to our children. And CEANA has thought it wise to put in place this class. So we need you to avail your children of the opportunity to learn our language so that our language will not be part of that group. It's a good thing to do. So let's do it, for ourselves. Let's do it for our language. Let's do it for our culture. So in the coming year, you're going to be seeing more and more of us. There's not going to be a break again like we had. And we want to be able to keep this going so that our children become proficient in our language. Thank you, and happy CEANA. Azalo. Azase. Okay, so as you've seen, there was a great display, and the expectations, I believe, were met. This is a class that started not too long ago, but you can just cast your mind back to what you just seen. Look at the way that they pronounce the words beautifully. Look at the tonation. Look at everything. So we leave it to you. You make the decision. Come and join us. Va gede mia dome. Akpe. Meva mia strong. Va mia strong. Eʋegbe. Va mi va. Akpe. I don't go every 2 weeks in a month. And that's by the choice of the people who come to study. And we will post this online again, and anyone can join us. And in addition, we are looking for tutors as well, so teachers. So if you feel you can help, try and contact any of us here. Auntie Mary, Uncle Cyrus, Auntie Vero, myself.
or you can contact any of the students, and you are more than welcome to join us. Yo, Akbe. Miaga Dogo. Miaga Dogo. Adogo. See you later, alligators. Bye. Bye. Yo, akpe nami. Abala miekpo na mionto miekpo ale amo oten eglo anyagede levegbeme. Alebe amemawo nyame yoke monye vegbe jingu eton megbe vaye hafi oten wongimo. Alebe mionto miese ale ofe ngufole alo accento. Ta miekpo be nuya ehia alabe miekpo be ojibe yo Srɔ ta mionto miekpo yo akpe dana mi kple Dr Dogbey Mariku ala miagbo akpe Medaku doc Winneba now na wo lista ejimbe na wo lista ne ebe teacher so open lista esama medaku esama enye sama am I on mute? No, I don't think so. Yo, Mariku Dr Dogbey ke Mariku aglo nyada na mia lokena pocho nuya wona onwe Ele on mute, I think. Mute. There we go. Mi jagbagba. Domanya wana mi awele doji. Ewo nkube yimi le revia o le koshira de ka Afetɔ mokola ina le tire ka Afetɔ moko. Yeko o temu le enya de ka evaro blom. No ya fiami bena ajo ba fi ke mi amaro mi le na ho gba ajo mi nga adidira nyigba. Ba mi atema le Nufialawo kple amesiama ike jibe ya Srɔ Eʋegbe wali nimata me gblɔ bena mi gbɔna mia nyo mage ɖe eha aɖe me be me yiwo ke anɔ Nufialawo kplɔm la ɖe gbea gbɔgblɔ eke miagblɔ be the spoken side kple ame yiwo ke anɔ wo kplɔm le egbea xexlẽ kple ŋɔŋlɔ ƒe akpa dzia mekaɖe be ne mi blend alo mi kɔ enu eve yawo eƒoƒua woagazɔ ɖe ŋgɔ tsɔ wu. Ewɔ ŋku be miete ŋu tso afɔ ne nu ya ale be miewɔ nu ɖeka eve ɖewo kɔ Nufialawo te ŋu epike enya ya. Nenye be miezã kɔsiɖa eve alo miele godom le kɔsiɖa veveve ye le ɣle tie tɔme megbe ko Nufialawo la lea ke ne nusɔsrɔ̃ ava nɔ dzi kɔsiɖa sia kɔsiɖa mekaɖe dzi be kaka ƒe ɖeka na ayi ava yia Nufialawo ate ŋu anɔ te agblɔ Eʋegbea kple wo tɔwo kple wo dzilawo kple ame aɖewo le Ghana afia kple le ablotsia sia gɔ hã. Dɔnɔ na mi miawoe le dɔ wɔm. Nenye be Nufialawo ŋutɔ hã nu yawo ƒomevi video vivi anɔ wo si be ƒome anɔ practice me hã aganya kpɔ ŋutɔ. Miawoe le dɔ dzi. Mawu ne yra mi nyateƒe ne míexɔ miaƒe videoa ega afɔɖoƒe fia ge mi tso le ke mialé Nufialawoe. Ye ne míegado go Nufialawo ŋutɔ hã alo ame sia ame ke míado goe hã le ke míana be egbea naɖo wo gbɔ kabakaba be wòami ɖe wo me hã míwɔ ge. Ta míaƒe nufiala yi ke
enya apa normalita Cynthia maleta mezanga ala ba no proficiency afiam ple to bo mi kata mi wa language acquisition ha like wo sona gba ganada am mama mi kata mi sonu ma ye ma fada ngo la mi asi mi a wa dollar asima asima be siana sukua nalike akpena mi Apprende. Yo, Apprende. Miracle, about ya fiami, not fiami, what's it? Show me. I know show and teach is different. Now, show. I want to see how you see how I think about my Ewe. You were going to not show us, but you were going to show us the names of your teachers, the ones that didn't come up, your lecturers. Exactly. Oko fiami of or afia Ajela screen aja. Badaku. Aja. Yeah. You can take me off, Doc, and let him see if he can get a space. I don't know why it's not. Yo, that mi apa Nufialaga Dr Dogbey engui mafiama ke mi onto nkola miepo enwo kata miepo le amo otan Srɔ Eʋegbe amayo monye Eʋegba cham de ga ke otan Srɔ Eʋegbe ta mi da pene Dr Emmanuel Dogbey be o ple o to Ewe Department akata le University of Education Winneba odu be ne yo pede CEANA alebe mi apegbe amaga abu ta Dr Dogbey merekuna le ready ko le claro ko la merekuna na manya alebe mia bas lara ma shum le mi agbo. Okay. Mia adolotera fumagbo. Yo. Anya ikemaglo acho lek mama fiano no fialo katao opono no matatao ga ke display ma babam le mi agbo ma babam le mi agbo gbami ashitrogen na mi ga dogo ba ova anya magbo anya bana mi afegbe abela kan mi gomaje cho gomaje ana mana egbe anya gbare kenya phonemic language ike like mi yona nyawe ngoje sho ha na ma nkoma ko igala oshi la kwara ngmana na mi ba a le ko jela nyama ko na ma ko jela gbadidi hanwe ma ko kwara ngwa aglobe na mi ko english gba mi yo let an calling alo ngong je sha fon calling le vochu ko yo anonom le parang ma mi yo ngong je sha be k ga ka kma afa yo ima an kontenye ke adenye je le english gbama ga ke je le yo ma jigara mi ba yo na ye de tepe ye jigarela milliona A B C D le fagbama a b bma ikwe ganya nko le nya yoyoma ta lang agbedia agbantonya phonemic language ta afa ngongloje shia ple ayoyo wokata wole deka nanyaba mi ko gbe abe mi asron mi gbona nya how strong language nya how o yele english member world class alabel le world class mama mi gbona nkonya lepe how fiaga donya alo wana fianya ha lepe nya o fiaga apa how fiaga mi gbona nkonya donya o fiaga
Nem magam goma jege mie bona now classes alo nouns fiaga ekemia globanya nkonyao mie ga bona donyao alo verbs fiaga mie ga bona adjectives alo nkonya donyao fiaga emi bona adverbs alo donya ha fiaga plebubo nemi fiao na ma mie bona matching pairs woga choleaka anyamo do kai atu of gbado mie bona fiaga no so lawo bana mi wo mkola hafi mi gacho no ko to pede nko le mara kapa nyago glore ma atenga ko ba na ma amaba kofi va nya ko ba nko nyaka ye wana fenya lo do nya nyefka akpe mi ayide do mo tutu viere alo mi alo tesen doctor wonyo atagere mafa yo akpe Dr Emmanuel Dogbey akpe no ta bala oglo na music da kai me da kukula ta yema agona oba chichi ahụ fana alo nyamanya leke okay mie obe Nufialaga la mia domata English ye voglo na obe all work and no play makes miracle like oglo na hamada bagba me like if ngide if no me alo nka analogy le analogous one le bagba me nya like Dr Dogbey. He didn't hear. Okay. Yo, ke mi egbona pie marako mi po mi e havia ike egbona yo pe egbona pie. Sienna, apoia uma Sienna conventional, ava dovohi. Edom kwajiba apoia uma Sienna conventional, ava jila Colorado, Denver. Le jimu anyepa nkakablava vo sekia, vada sina jimu sekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve pleblava vo neyama. Wanakata aijila Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Apoia mato anonoga butu. Ka registration alo no konglong na pa yama pa Sienna convention ayi ale na hocho po wi nyi ha ye a guy kana na registration anya $214 kana hocho po over that sina po wi andremo a guy kana na registration anya $135 kana hwaba pa tonva that sina afa sekimo a registration fee akunya $90 the view ka hopo na hadi Eʋenyigba a gada ka mali na over registration kama droje pa alo hotel elila sibo bwede ji ke a night
breakfast. Alo azanda kaba anyichichia. Ikwenye $145. But anyana na nanye wana hega yokata for the breakfast. Anonchi ele yaudak la afidak behaka. Dina tohia de anoji. For the anyana na le mamidak be anya grand banquet with 4-course dinner. Alo a fioponu dudu agbaneso. Kele kosidak be anya akbada solima tohia de le huma voma be agajiji nuno nukle nududu agayiji. Jijododra amaneung ayiji le afima. Ona mienya ba miamadu mi globlomba ke afi yo ka jaga yo ledi lake yo oga afi avata pa ika ngwaji imle. Majibo manna mienya ba hotel shuttle anno dumieke 30 minutes de shada akomi. Cho afi yo ka miele nana maki oga tromi agwe. Oh, mito mi segoma ba miama gedo mi globlomba yo pa homa anu famo ikinya refrigerator pakla ngika kuna ko hitin dudu kinya microwave mano na hodomo nyata kwada kamela kama mapoya mowi a hode shade kana gadama le CEANA Convention 2024 toya refrigerator pakla microwave anno ho katame kedo kwaji haba mia plomi achale atokoko la mojaka chadi pa yokata le Denver mia plomi atete fomawe CEANA Denver 2024 ma volo na hiena no makokobo boda atenwa woda kaklemi le 2024 at Ewe Association of Colorado.org alo CEANAonline.org nagabi a register ha jakwana hokana Cornelius la plus 303 332 9788 alo Francis la plus 303 875 9255 alo Divine the plus 720 629 5812 Denver 2024 apoya matoa anonoga butu